आकाशवाणी इम्फाल आरके गोरानी न पाउ पाजरी अहानबद मरुइबा पाउ मणिपुर दा हौखिबा पुंग कुनमरी दा कोविड-19 अनाबा मियोय अनि लैखिद्रे सिकिबा मसिंग पुना चहुम कुनमरी सुरे लवु सिंगु मंत्री ओइनाम लुखोइना हाइदी हंदकी सहिदा राज्य असिदा ऑर्गेनिक चाहो मेट्रिक टन लिसिंग अमगा चामरी पुथोके डॉक्टर आरके रंजन एमपी न हाइदी मणिपुर की थिएटर बु निंगथिन नैनादुना मियाम दे हेना पामना हनबगा लोइनना अफबा खुना एम सेमना बहनगदबनी प्रधानमंत्री ने गुजरात के कच्छ जिला चतुना तोंगान तोंगान बा प्रोजेक्ट सिंगी जत्रा हुनगनी अमसुंग लेबाक असि ओइना कोविड-19 नाबदगी फगलपी सांग चादा 49.9 यौरे लेबाक असिना मालेमगी लाइचित ओइबा कोविड-19 की मायोक्ता पुन्ना अमत ओइना लानथेंगनरी लमदमसिगी मियामना सखंगनरबा मियोय कयानासु लानफमसदा माइ पाकनबगीदमक आकाशवाणी इम्फालगी इपाउगी खुथांगदा मिपुम खुदिमन अराइबा थोंग अहुम फेस मास्क उपा अमगा फुट तरुक लामना लैनबा माइमिट अमदी खुदसा तोइना हमदोक्तुना तरुतनाना थमनबा अपील तौरी मणिपुर के सकनाइरबी सैसकपी सलाम सोफिया चनुना कोविड-19 दिनंगाक थोनबा मियामदा अपील तौरदुना हाय मयामबु सलाम सोफिया चानुना खुरुमजरी हजिक फाउबगी ओइना कोविड-19 लाइचत असिदगी ngaktoknaba amatta ngairaba pambaidi cheksinba haibasina oiri sarkarna laichat asi thingnaba honariba asigi mathakta aikhoi pumnamaknasu bhap taminaduna laichat asidagi ngaktoknanaba tangai fadaba niyam ahum khak ngakna chatminasi aikhoi kudingmakna yumdagi mapan hek thorakpaga face mask soidana upsi sapon natraga hand wash sizinaduna kutsa sengna hamdoksi amasung mi amaga gi marakta phut taruki social distancing thamsi cheksinba haibasina isa aikhoigi nungshiraba imung manung amadi miyambu laichat asidagi kanbangam gadawribani mayambu amuka hanna khurumjari हौजिक मपुंग ओइबा पाउ मणिपुर दा हौखिबा पुंग कुनमरी दा कोविड-19 नाबा मियोय अनि सिखिबा लोइनना हौजिक फाउबदा लाइचत असदा सिखिबा मिगी मसिंग चहुम कुनमरी सुरे कोविड-19 कमन कंट्रोल नंगासिने मुदावायम थोखिबा चेरोल मदा हाय लेखिद्रबा मियोय अनिमक इम्फाल वेस्ट जिला दगिनी अमना चहि 63 अदुग अमना चहि 85 सुरबा नुपानी हाइरिबा मतमस्ता कोविड-19 नाबा मियोय 83 थेंगनकी मसि थारग अपुनबा पॉजिटिव केस लिसिंग 19 सुरे हौखिबा पुंग कुनमरी दे मियोय 152 लैना आस्तिक नाबदगी फगलकी हौजिक फाउद नाबा फगलकीबा अपुनबा मसिंग लिसिंग 19 सुरे नापा फगलपगी चांग चादा 10.2 यौरे हौजिक एक्टिव केस लिसिंग 2.93 लैरी लेबाक असगी मियामबु कोविड-19 निंगाथोनबा तंगाई फदबा चना कांगलोन सिंगांगना चटनबगी मतांगदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हौदोखिबा जन आंदोलन कैंपेन मणिपुर दसु माइ पांगना चथरी मियामगी लुसिंगबा मते सरकारगी मकोथों ऑफिशियल कयानसु सरुक यादुना जन आंदोलन असि मपुंग फानबा होनरी यूनाइटेड कमिटी मणिपुर यूसीएम की सेक्रेटरी जनरल खुराइजम अथौबना कोविड-19 निंगाथोनबा मियामदा अपील तौरदुना हाय ख्वाइदगी लाइबा लैना लाइचत असिदगी कंजननबगी पांबई हाइजबा तारगदी एखोई इसाना इसाबु कंजबा सिनतना अतोप्पा पांबई अमा लेते मरम असिना एखोइना तौबिगदबदी युमदगी हेक थोपदा फेस मास्क उपिबा मी अमगा उनबा मतमदा खुद सोकनबा नक्सिनबा तौदना फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन तौरगा वारी सानबिबा उनबिबा अमदी पोषक अमबु पाइरुरबा पोषक अमबु हेक थेंगुरबा अदु ओइबा तारगदी तंगाई फदना सापोन नत्रगा हैंड वाश सिजनदुना खुदसा सेंगना हमदोकबिबा हाइरिबा चना कांगलोन अहुम मसिबु ngang चलबा अदु ओइबा तारगदी कोइ कोविड-19 दगी ngakthokpa ngamgani डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स अलायंस ऑफ मणिपुर देसाम की प्रेसिडेंट नामाइरकपम एडिसना कोविड-19 ngakthoknaba tangai फदबा चना कांगलोन सिंग ngang चननबा मियामदा अपील तौरी मालेमगी ओइना लाक्सन बंगमदना संदोरकलिबा कोविड-19 गी लाइचत असिदगी ngakthoknanaबगी दमंग अखोइ मिपुम खुदिमंगना फेस मास्क उपा मी अमगा गी मरकता फिट तरुक लापनना फिजिकल डिस्टेंसिंग थंबा अमदे सापन नत्रगना हैंड वाश सिजनदना खुद तोइना हामबगी चटनबी अखोइ पुनमना काउमिनरोसि अखोइ पुनमक कोविड-19 दगी चेक्सिनना लैमिनसि
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯒꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯍꯧꯗꯕꯅ ꯑꯩꯒ ꯂꯣꯏꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯇꯥꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯀꯥꯎꯃꯤꯟꯅꯔꯨꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ COVID-19 ꯗꯒꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯁꯤ COVID-19 dagi laichet thenanaba honabada sarkarna lakholiba thorangsin asi miyamna penadre haina Manipur Pradesh Congress Committee MPCC na maral siri Imphal Congress Bhavan ngasi pangwising unaba amada dol asi Vice President amadi masin chatpa misak Moirangtim Hemantan hai COVID-19 ki test tawnaba miyamna hainingna thoroktabagi achawu maram amadi karigumba test tawbada positive olaglaba matungda makhoina lairu gadoriba COVID care center sing aduda ningthina layengbiru haina khanbadagini Maram aduna makoina narabasu nana test tawdana yumda lebana phare haina khanare mahakna hai sarkarna chalaiba COVID care center singda thamliba positive oirab anabasing matik chana layambagi thabak chathadabadagi miyamgi pukningda asigumba wakhalona si phaurakkhibani adubu sarkarna di makoina test tawnaba lakolakpa khongtha thengkhang thongthang singda miyamna mateng pangbidi haina lana khalli Mahakna hai Dr. Chahum amusun narsam ga taruk long naba raiji gi mantri mandalna ayaba pikra basu hogji phawa thabak to onthok tana leiri Dr. Amde nursing asi hablabadi awat pa leiri ba men power sing khara makai oire basu men katuna laisa asi thengna bada mateng oigani tabiri ba pawasi akasbani faldagini Lawu singu matu oinam lokhoina hairi handaki sahida raja ashta organic sahaw metric ton lising amga samri puthok pangamki Imphal lebe BJP office da pangthok pa pawgi mifam amada mantri na hai organic puthok sing marakta hybrid phok sumarang kaina puthokki handak puna metric ton lising mapan ga chanipan puthok pangamki mangna hai raja ashda farmers produce company taruk nithina mathau tawri masi hena pakthok chawthona ba sarkar ashna kana honari mantri na hai raji lawu singu bibak na mamang da krishi karman award kayarak fangkre magna hai Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana gi makhada Raijas da lomi lak manga lising mapuni thoi chatret ama register tawre hauji fawda beneficiaries gi account chahi gi oina lupa lising taruk hapkre sel hapgi thabak khudimuk mari lenaba deputy commissioner sna tawbani hauji committee ama chu seme koi ICAR gi kaw gi koi Manipur University gi expert team ama chemjaraga koi hena phokthok lenaba hena koi gi chathok se marang kaina puthongna nabagi expert team sing lorokpa decision lorokpa mohoina pirkpa advice to ado koi Manipur sarkarna su hariba sigi kanose committee si approve tawdana koi makhata na phokthok puthongna nabi yam koi yam kana changsanjari Lok Sabha MP Dr. R.K. Ranjan Singh hairi Manipur kala Sanskriti jago isai theater gi lam singa si lam da masida mausadi laijarak laba isor gi khudol ilthilor ka haurak pangak tani Imphal West ki kwagathil mayai kobida Polestar theater gi tarusu foundation de da wangang bada MP na hai haujiki mirol na Manipur theater gi mahau mamutana khanglaga afaba sama semna ba yokhat pa masung miyam da pamna han batangai fade magna hai theater gi phajaba masak asi mirol asina tungi mirol sinaram duna masibo hena sakot hanab honaga dabani Dr. Ranjan hai Manipur se mahusha da yumpham oiba amadi mahusha lairengina ithil iraga thoglakpa adugumba theater gi oigera dance gi oigera folk song gi oigera punamak se lairiba aikogi lamit lon jing pat turen amasung maduda sagona dana laiba jiba panbasung amasung nioi kaya asigi description mayam asina influence torga tapna performing art da aikogi oiba tokpa quality and speciality se malim sida Manipur khaktani haigana idi sauthokna haijani Don Bosco College maram danga sinak accreditation gi matang da workshop ma pangthokre Sri Gorgobind Girls College Khurai amasung Don Bosco College maram na puna sinba workshop uda college SSS ki principal Father Dr. K.O. Sebastian Yaun akang hikena wangang ki Rani Gaidil Tribal Freedom Fighter Museum Manipur Savinaba Zeliano Student Union amasung Zeliano Welfare Association Delhi na Raiji gi Mukhyamantri amasung Tribal Development and Hills ki mantri da memoriam amapisin kre Rani Gaidil Yogi Punapam Namda Museum asi sabana khwaidigi maram sabu ogin hainasu memoriam aduda palli None dis headquarters ki Peaceland Playground ngasi pangthokpa civic action program gi thorom amada Manipur Taruk Suba Battalion CRPF na kulgilu singbasingda ising hamda batengkini panyen thokre thorom duda CRPF ki commande na kunja singda nuksi chana na hingmina na ba masung sarkana pakhalaba sakwa thorong da tengbang piduna apan bale hendana na ba appeal tawki State Disaster Response Force
SDRF की कांगबु अमना ngasi Tamenglong District Headquarters की Apollo Ground da yuhar habi matangna mock exercise ama pangthokre thorom adu yuhar hakpa matamda miyamna session gadaba singi matangda ninthina utuna khanghanki thorom adu Tamenglong Deputy Commissioner Armstrong Pamai amasung Jila Assistant Medical Officer Dr. Sambo Gonmai Saruyaki Kaksing Jila के Revenue Village ahum yankaitruk maring phunal Yankaitre a Kuidum Lamzau, almost Humpumatoi, B. Loxipat Kilan Sarbeto with Tabak, Taskitara Mangadi Hauragani. Darkale Bemuation and Marie and Messias asking Putokuna, Sarbeto with Tabak as the Yaranaba, Sarkar Zero Lamana Haidi. Manipur University Department of Teacher Education that listening Kungi Oina, B. first semester the Mings and Nabagidamak, entrance test, Taskitara Mangatrate, Amazon, Taramapan the Pangtok Lagani, Akupa Malor, University as the Kangabiagani Haidi. आकाशवाणी इम्फालदगी पाउ ताबिरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हयें गुजरात के कच्छ जिला के मनुंग चनबा दोडोदा चटकनी मांगना मफम अदुदा राज्य अदुगी चखोत थोरांगी प्रोजेक्ट या जत्राव हनगनी प्रोजेक्ट अदुगी मनुंग दा डिसलिनेशन प्लान अमा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क अमा अमसुंग फुल्ली ऑटोमेटेड मिल्क प्रोसेसिंग एंड पैकिंग प्लान अमा जत्राव हनगनी मालम के ख्वाइदगी चावा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क अमा ओहगदौरिबा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क ना सोलर अमसुंग विंड एनर्जी गीगावाट कुंत्रा पुथनो पांदम थमली डिसलिनेशन प्लान असना इसिंग अवाबा मायोक नरिबा कच्छ लमदम दा साउना कानबा पिनबा पांदम थमली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना लुपा कोटी चामा कुंत्रा चंगना पाखेट कदबा सरहद डेयरी प्लान सु जत्राव हनगनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना हाइदी एनडीए ना अवांग नुपोक लमदम गी मियाम गी सको थरोंगसिंग पाखेटनबा मतम चुप्पद लेपली असम दा बीजेपी अमसु यूपीपीएल चुंगसिनबा कांगबु ना हंदक ता पांगथोकिबा असम बोरोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल की मिखल दा मेजॉरिटी फंगबुदा नुंगाइबा फंगदोलोदन प्रधानमंत्री हाई अवांग नुपोक लमदम गी दमक एनडीए ना मखाता ना दरकार लेबा थबक सिंग पाखेट खिगनी एनडीए दा लमदम असोंगी मियाम ना थाजबा थमलिबसिंग अदु मांगनदनबा होनगनि हाइनसु श्री मोदी ना थाजबा फंगदोखी Laibag asik oina COVID-19 nabdi pagalapugi sang sadama pudramari dasmik mapani pan yaure. Hauki bapung kunme de miwe lesing kuntra satruk manga laina asna nabdi pagalapukaloina na apun manawa pagalapi masing lak mapudrahom do lesing mapuni pan sama yang kai mapan yaure. Haid matamas de miwe lesing kuntre tsumna humdra mathoy nauna COVID-19 nabdi thengnare. Masi tharaga laina asna naba apun masing lak mapudrani pan lesing mapumari sama sure. Haksel Mantralay na hai hauki bapung kunmuri de miyoy sa hum kontratuk layna asa nabadagi na una sikiba galoy na hauki pauda sikiba apun mamasing lak ama lising ni pumdoy sa hum kontra mga sure. Laibag asiko in hauki COVID-19 ki active case lak ahum lising yang kay nitoy sa mga marputaruk laydi. Kaya nag-information na sa broadcasting Mantri Prakash Javadekar na haidi coronavirus ki lasit asi tingna bada bhar anay yam na singthan nga oy na sang sili. New Delhi da International Coronavirus Short Film Festival da saruk yaraduna mantri hai leibak asida coronavirus ki laiset hek thengna ba horokpadi ki pradhan mantri Narendra Modi masamang na hathengna na sillang ba yauduna yari ba kai thuna laksina ba honaduna lakli masina maram oidun hokmi matam khara asida leibak asida laiset asi sandurok pa laksinduna masung laiset asina mi sebi sanghan thanduna lantheng asi mai pangna sangsilli Tripura da COVID-19 nabdi pagalapi sang asum hengelatuna chadna pudratre 10 mik ni pantaruk yaure active case masing sulep na hantarakton hauji sahung kundal laidi punna mi lising kuntra hom de sumna kuntra ni pan positive oibing manungda lising kuntra ni thoi sahum trama pan naba fakre Mizoram da COVID-19 nabdi pagalapi sang chadna pudramanga 10 mik ani suina le yaure active case masing sama putaruk laidi hoki bapung kunmari de mi manga nona positive oiraki mini pana naba fakhi Hauju chathariba kharib lor ki phawwansin bagi matamasta hauju chanariba MSP scheme gi matungina lawmi singda minimum support price piduna phawwan chille loishilakpada COVID-19 ngakthonba face mask upa phut taruk ladana leiba khut samadi mai mi taru tarana thamba haiba asama thong ahum singang na chatpinaba amuka hanna ning singjari aroi bida maroi ba pau amuk hana Manipur da haukiba pung kunmari da COVID-19 na bami ani laikhidre sikiba masing puna sahung kunmari shure Lahu singu mantri oinam lokoi na hairi handagi sahida raija asida organic sahau metric ton lising amga samri puthoki Dr. R.K. Ranjan MP na hairi Manipur ki theater boning thina naina duna miyam dehemna panahan magaloina na apaba kuna ema semna bahona gadabani Pradhanmantri na hayeng Gujarat ki Kachh jila da satuna tongan ba project singi jatra hungani amasung lebak asi oina COVID-19 na badagi pagalapi sang sada mapudramani dasmik mapani panjaure pauloi jare